Borak thiang him lo te na Hospisafe call government Mizo High School Paul somle Paul ko zirlai te nan siam chwa chu Zoram Medical College and Hospital lan na ni a he call hi ICU le laboratory mantura ruwa man ni in tin he baka hian research ta na tangkai tak tur ani tunchuma hian school la mena he call an siam chwa dan te le helai muna kan hun man dan te kanun ta nang do na ni room chunga te ICU chunga te po a boruak te tiang an mam te na an mamoni te pon kan sia an research puina tura tan khang tan lo in kan sia kan senior te lo siam to kha han upgrade le in the weather monitoring device ni rengot to roving room chunga air quality te humidity temperature in kim particulate matter te carbon dioxide level te thei tur khanin kan upgrade chho ani Rua asura pe mà ni phát thọ sức ngay đầu hay games खेलते थे cho nên nhìn nóng xin nhìn xem khôngถ้าเตียงก็ง่ายแล้วถ้าเตียงง่ายแล้วกันไอ้รัวสุราอัตราพะมานียะไอ้รวยนั่นแล้วสินะเขาไม่เซ็งเทียงสิเตียงแต่ข้ากันตัวน่ะต้องกันคอยเวลาเขียนล้อมไปกินdevice ปุ่ยหมดตะกี้มิโซ government high school IO in กระถานะเจEtianga Mizoram the first of its kind tipoila tila dikin karinga kanan siam suakle ZMC kanan present ta hi ATL kan nei bang khani a Hospisafe hi hospi lo po public place safe te po school safe te po khanen kan laman te asan ko tunai ko vel borak hi acheto mema mo school safe anga belia ta pe kha chon an ma mo ngoi oi don ani he ta phaya for foreigner pokal ta ila I khambi a reading a kha kan a room I temperature te ho te kha kan phone a train kan lo infect he ka sensor hi pahni kan wa ani pakhat chu SCD40 le SPS 30 ani a chuan he hianin a detect he ho chu parameters ate na ang ate fung pasari ang kha sila chuan carbon dioxide te temperature humidity baka particulate matter chi sang chili 1 te 2.5 4 le 10 te kha hey 2.5 le 10 hi chu mishing ta na hlom belu tuka he hun poimo tak mai atakram kanan thleng tamai hi kalom khop maya van thak takin government Mizo High School ATL lab hian hei kan teacher te thane mai na wangin ma kan son tin kan soinga manga anuwa Ministry of Education atanga tanpuina local zel tura po hian 2 lakhs per year material supply po kha kan na dong thei zela tin ATL of the month an tia khating center tam tak zinga khan an thlang thina ATL of the month hi 2023 le 24 khan kan lo dong to boka chu tiang chu khalai din mun tlang pui kha kan han soya Ekabula hian Moses Lalming Lua class 10 le Remrat Fela class 9 10 chuani hi an group I o in kan kom mai anga chanchu savai han thut karam chang lo de leka chanin hei voina hian government Mizo High School hian avoi khanna ni hian langim o katia Mizoram chunga school ina hospital ta na hetiang thil an han donate the hi thilu le ro pui takania e school a chan practical te thil chang kan ti china amaro chu atak tak han man chwa le mi na tangkai zo ka he nge nun phung tak an man thei tur thil siam chwa hi kan nei thin lawani chu veina ZMC an thil siam chwa pahni an hlana chu kan lompui an ni po hen no man ti ve kan ringa chang kan soi pui du chu he kholi engtia ringin siama I asiam mun chung te rem he khol hi tiang device chu voile khata han siam zo mai the hi ni big lova siam chung hi arei ve a chang chonin hei han be don pui chang rum te poi kan nga ve thawa han rem thata han ti thale chang vel te po hi kan nga a kan siam hun chung taka hi chu adik tak hi chonin kan soi achia hen kan soi theilo wanga ma se thathum atanga thali inkar vel he chon kan complete in ka sia inan ensin velanga lo dik tok lo ti te tang kha om ve ne mem achang chuanin display ati hianin a inzom lo thin ta IoT kan ti ta I Google Sheet a aron thon te nen hianin I diklo chang te nei thina minute ni dana zeron upload turte ni ta a chu te chu
thei lo chang te wifi connection a boi chang te po om thin ta chung te chu kan boi na to te zinga mi a lian tham chu ni ani le in siam chana kha kasha cha achan chu in lab ne han thil tam takati thei don na hemi in thlan chana kha hemi kan thlan chana hi chu I kum tir lam atang deuh khanin mamona he tiang room chunga te ICU chunga nga te po a boruak te tiang an mam te na an mamoni te pon kan share an research puina tur atan khan kan moin kan share chu kan senior te lo siam to kha han upgrade le in I weather monitoring device ni rengot to lovin room chunga air quality te humidity temperature engkim particulate matter te carbon dioxide level te thei tur khanin kan upgrade chho ani tia han siam chhuata ka hospital in dil na te an ron thelu rup kha chuan in GT to te pon an shit chawin ka ringa te ro engtin nge in lo om shim shim ka she chak kan shia tir kha chuan ke ma po hanin I nge ni phurna kha chu om ve te mi umaya ma se asiam kha har sadonin hei hun adu rei viang ti kha chu kan lo shalok sa ta ke ma ni ponin phur tak chung si khan ke ma ni khan hlau thona te po om ve der thowa hetiang dam do in lian takania tiang te chu hetiang an mang tur te po hi an man thei tur khopa ke ma ni dil na ron thlen po kha ke ma ni ya lomna alo om ve an wan via wang te ro in chung te pon an swang via wang chewa te ro GT to te pe alama nan chu in swano me ma chuan he tarim ma fela chu a microphone khan in pe mai ula te ro class 9 ni ya class 9 atangin hemi etila class akali in tamem kan ni deuh vek ni deuh vek ani atui tak angkha tiang kha cha ani le mo heng tiang lam thil siam chwa shim hi nang ma ni ya inge tun ma in lo ngai to chin in lo inge in interest shim ani em nge ni a in zirla ya abetta kan kalanga yak I kan thut ve anga ya I tiril rupu khoi zo nge ni ke ma ni ang hi chu ATL join chin ang hi chu tui ve shim mang kha kan nia hei zirna in a compulsory ang khan ni chuang lawani ke ma ni tui wang shim anga join ang kan ni bai chu cha ani le in class nei chin dan te kha toy teng min shil thengem Friday a hian CCA period a hian chu nu tang hian kan nei thina dar khat vela changa thum le chan ve thleng hi ni cha in kham lo viau thinem kan ti lak lo fe chanin hei awi om thei la tuk ti lak lo lai ta kan chuak khamo chuan tuna hian hemi khol ni lo hi thil dang enge mo khoi lai te mem pakhat kha hei ruwa asura ke ma ni va tho sek ngai lo hei games khel te fe chona nin nom chin ni chamo kha tiang kha ngai lo khan kha tiang ngai lo khan hei ruwa sura atla ka mania hei roina nan lo china vain seng thei ang chi tiang te kha kan tuna jong kan khoi ri me ka mo in seng thei ti chu engber mo puan phawa kha in chunga endina na hul chin tia lut mai thei kha tiang chi kha chu chu engting in siam chwa theyang in zo theyang hei servo ang chi kan mangta Arduino le I rain sensor ni ta rain sensor chanin ruwa atlak vele khanin ruwa kha adite ka chuan Arduino chu microcontroller kha ni thamo at computer te mai ang kha tiang kha ni ta chuan in servo khan signal level pe a chuan kha servo khan hetian alo ti sona chuan roina nan lo china khan anda lut online games khel lak lo lai thongai lo ka andil ruanya ma se kan lo soi du chu chung ko nu in chung sekrek engkim khoi tan thei chan tangkai do na ni tero heta bai chwan lai ya alia mai tur opui chi pon phau se ngai bok chi in chung alon ngai bok chi tan te po khan gamer tan chau ni lo ka atangkai don ma chu I lo sam chhuak nge ula kan lo ngak le la I khil ho po be se leng chu alle kan lo me atal tinkering lab man kum dewa changa kan India government of India ram sarkarin state changa hianin ATL anti atal tinkering lab hi science lab ang le khatyang hi an tinker thaina tur khatyang angkha a setup chemical chhozela a hlotlin na chu headmaster poina asoi tak angkhanin India ram pum puya anoi tel singtel atal laba po khanin apakhat na mo atal ATL of the month te po ka vointi lo hau tok khanin kanron lo ta chuanin voin hi kanron chim fu theya van nei ka inti tak zeta chumi tur chuanin headmaster fel takte faculty fel tak miss omte te a omlai ania hei support
tu thadeu mystic atang te pon kan han ne kan lom me ma khatyang khan no pang te po an fel boka mi pakhat chau fel kha atok lawa a fel le athiam khom khami lai tak kha department in hei kan shat thawangin sarkar school te phei chu athiam lo zok anga ngai na he atam ma private school kan ngai sang zoka mizo po hian adik taka chuanin ma se sarkar school no pangle mizo no pang hi an lo theu no big lo ni ti boina hana lang chang he amish mal tak pon kalom na ber ania Hospisafe hi hospi lowa po public place safe ate po school safe ate po khanin kan laman the achan chu ko tun lai ko vel borak hi ache to ma mo school safe anga delia ta pe kha chon an ma mo ngoi don ani mo an AQI san ja le hlom ja ni tin he news aron langa kha wang khanin man na tam lu tuk tur kha kan no pangten zirti tu te ne na in ron ngai to chwa ka hetiang aron thleng thei hi alom om ka te ka chuang tak zet zet chu ni ti kha ka soi do a ne han soi vak na hun po ni lawa short speech ti kha ne boka ka du tok me anga voina hian helaya kan ron tel theya hetia min lo dong song hi kan lom tak zet zet ani ti kha atop nan ka soi le do ani ka lom me chairperson le kan ramtana thopui za tak tak te hei kan director P Angela te hei puming chung nunga sikul lama a het te helai medical college cha kan scholar le thok tu fel tak tak te hoina hian in so mintir a minister le a secretary mintir dewania university ho ti tak khavoina hian anron produce thei hi angai san hle in ka hia a ka congratulate bok ani kan culture hi abuai thak kati ang reng khop maya in share kherlo wanga toy te in wanglai ni te ka zia ka come home from your honeymoon ti ten ka zia ka helai notice kila te hianin chete state kan nei ve a budget claim te kan nei ve a kan him em maya a ko ran lama pastor kania ko ran lama la kan crusade kan camping revival hantian lam lui luya a thalai hola icon idol ti khanin kanin oya social media lama kan active maya hetiang ang enge ni ngai tu ana sen ngai tak scientific production te hi kalo bisi lo ang reng khopa ka bisi lo de thil ka han mu khan minti ngai sang zual maya lom katia tin an continue zel po ka bisi tak zetani hei kan director te hian an rechiang zo ka new education policy chuanin competency based education antitlat to ane mak mu tam lamani lo eng tak nge ni kan ma theba hian kan tho chua kan competency hi kan demonstrate don ti kha le min kai huai tum na ane ti chuan India po hianen sangni somlia chuanen superpower ni dream chungin min drive ani an program reng hi han enila India malam son dan tur kha tiang zong khan min drive fa tian education lama hian hei mizo high school hian hetiang ang inron ti hi alom katitak zeta helama hian tran kan lak angai ani tun anga kan kaldan ang nuai le kan celebrate ang hian chuanin ram ro pui tak hi
กันออยชัวกินกริงโลวาข้อเวลหุ่นรังรังเตกันกละresearch base ที่ลันตีนัสเจียเลcreativity เล innovative แต่ก็ที่อันตีดันเตหันหมู่คานินรัวออันนั้นมายาวันฮีขลัมหันลันตีรนะdemonstration เตตักเตนิสีปอยโมเดวอันนี้อารมณ์กติตักเซตาอารมณ์ถูกกัสอยนี่เวลาเฮียนล้อมตะกินเฮ device ปอยโมตะกี้มิโซ government high school IO in กลานัดเจini government Mizo High School Adult Tinkering Laboratory Club member te kan nia voina he kan device Hospisafe kan ron pe khianina na tho ber chu kan ti tan lo soya kan shet to angin boro ka carbon dioxide level te temperature humidity te le particulate matter te data ala khoma chu minute ni dan zela hianin Google Sheet a upload zel ani chuan he device hi kan siam na kan man ro te soi tai la kan man bera chu ESP8266 te SCD40 te SPS30 te breadboard le jumper wires kan ti te le LCD display te hian nia chuan in he tlaya achunga I sensor te zo khi tian in he tlaya ate zo kan hnunga mi hi SCD40 ania he sensor hianina ati ber chu boroka carbon dioxide level te temperature le humidity data te ala khoma chu I device internet a hena upload ani chuanin he kan device hianin mi selo soi to angkhanin parameter pasari lai mai detect theya chu carbon dioxide hi 0 to 4000 ppm a detect theya humidity hi 0% atanga 100% thleng ania temperature hi -10 degrees Celsius atanga 65 degrees Celsius thleng a detect thei boka chuanin particulate matter te hi 1 2.5 4 le 10 te hi microgram per meter cube in a detect thei boka 0 to 1000 in a detect bok ani heta sensor lian zo ki hi SPS 30 ania he hian a detect ber chu boro ka bal te ro te mit ina mu thei si lo ang chi hi a detect the chu particulate matter ani ta chu 1 2 a soita kang khan 1 2.5 4 le 10 a detect thaya hi 2.5 le 10 hi atam deuh bik 2.5 hi mishing shisel pa ngai tan chuanin mishing shisel nan chuan microgram 10 microgram meter cube hi pelo se ti ania PM10 ve thung ero hi chu mishing shisel nan chuan 15 microgram meter cube hi pelo se ti ania chuan he kan device hi a soita kang khan kan microcontroller man hi iOS based ania iOS omzia chu internet of things tina ani maya internet of things chuanin ange ati kan ti chuanin sensor sang atanga alak chhuak kha data alak lu kha alak khom kha internet iOS mang ve khanin ava upload chuan chu omzia chu iOS khan mun sang po mai la heta a display en ringota thuchil rangai lo khanin mun sang antina nin room sanga kan lo operate ni pon khata tang khanin internet wifi kan nei chonin Google Sheet a khanaran upload zung thei dona chuan ka ti khan kan han halta ta hian hei a PM hi aron sanga aron zuang ve doi mai an china khan china ai niam chuanin en all samjok nan hianin real time in ti khan minute ni dana khan aron ti khan aron in upload zel don ta hei a sensor ti sang hi
hey tia por kan han pek to pa kan han kon ne kring chon engma kha thok don lawa chu wangin kan ma amai controller a computer te ti mayang ta hianin code dalu kha ngai ta ni a code chuan enge ti kan ti chuan hey a sensor kan na tho tir du dana kan na tho a thei nang kanin code kha upload kha ngai ta chu tuna he chuan in minute ni dan zela data la khom tur ang khan ani ta chu a code kha in man du dana zerin second ang pona ti thea second khat lek ang te pona ti thea da kar ang te pona ti thea chu a code poimo ve na nia chu ni mai oh tuna 2 minute ni oh kan Hospisafe device pakhat zok ti to meng mo hi changkai taka ZMC man turin school education department government mizo high school in na at ATL tena anlo siam cha chu lom takin ka hand over ZMC tan chuan kan hun to don naita a loan to finance certificate thi admingin kan siam ve a hi kan lo hla nanga tunge min lo receive headmaster khan vaina GMHS tena min ron donate sak IoT based quality monitoring device hi kan hospital ZMC and H tan pe chuanin atang kai dan tur tlem zo han soi ila he hianin air quality monitor hianin humidity te le temperature te chumi za chuanin pollutant a omthe internal bacteria te po hemi temperature le humidity a hi chuanin atama hemi humidity le temperature ero chuanin contaminant katiang hospital damlo te omna bikin ICU at le pa te po heti china hianin apiang lowani bacteria te apiang lowani ti kha kan che thei do na hi damlo te a hianin kan chat angin hospital acquired infection te khatiang control nan te po khan achangkai don lutuka ti kha kan ron highlight du a keni tan abikin hospital tan chuan thil changkai takle kan momo tak ani ti kha karon soi do ani Hey kabula hian Dr. H Lelrin Omi teacher in charge ATL government Mizo High School Chua ATL kan ti hitsuan alam to hitsuan kan lo shefawa chu ATL hi enge ani ti kha changzo kin min han chilla ATL chu alam pum chu atal tinkering laboratory ti nanya chu central scheme and flagship program pakhat khani chuan I niti ayok hnuaya hianin I he ATL atal tinkering laboratory ti hi anron siam chakta state changa I tikhanin mun changa te po Mizoram po tam tak chu omve som chuang hi omin kan shia chumi cha ni le hey school a khan kan implement du in ti ngai an ti nge ni a school lam zo khan in deal ngai zo kho eng ti nge akal phunga kha adil the ni amai ro chu criteria guidelines kha oma chu I www.niti.government.in khana guidelines kha oma ni chung guidelines a chang criteria shang oma langsar dewa chuanin school khanin room kha lo nei sangai hilly areas ke mani angtang rama chuanin 1000 square feet tal khan ne anga ya play na te chan 1500 vel khan ne nga tan subaka chan students chuti za chu an ne anga ti te chuan class 6 achanga class 10 chumi in car school omna chuan ti te kha oma criteria guidelines kan endu po in niti.gov.in khana en thei ani ani le mo du in adil thei ani chumi private emo sarkar tan po adil vek thei tin lani mo chu bai ba ka chuanin society te pon andil thei tiang khan he laboratory hi an scheme sarkar scheme chuan central scheme chuan achakhop me ani le chumi a chamo chumi laboratory cha enge in ti the enge inkal phungtin he class tuna chan zero lai pa ngai ho vek khan an ti don ta chumi a chwa engtin nge inkal pui dana kha he hi
CCA period hi Friday tin kan nei ta chumi chonu Friday chonu wa chuanin i CCA period ta chuanin class kha kan nei thin ani dar khata changa dar thum le chan ve thleng khan chuan chu ta chuanin i kan class chang kan ti thei chu robotics lampang te STEM man tia science technology engineering le mathematics entirna friction te i science te chuan kan lo zir ta friction kha a demo thei turin lego kha kan rem khom tir ta ni no pang kha chan hammer tur ang khan ke ma ni po in a manual ang khanin tikhanin gear nen khanin enge friction chu ti a ama a voile khata tlum lut thok thei lawin khata khanin gear chu khoya nge a be tel thei ti te mo I chu mai ba ka chuanin kan science kan zir lai a kha engnen nge alo in me bel thei khatang te po kha an lab pa an equipment sa kha na tel ve ka chu bai ba ka chuan 3D printer te soldering te po khatang te tin kan ti na sat deuh ber chu Arduino manga I thil siam chua khol kan siam chua ka hei automatic sensor te gas te lo I kan room a khanin I gas sensor te lo da taila I me al te kha lo chuak ta se ta khan bazar te ron ri thei tur ang te kha ta ang te kha I asiam thei chu tam ve me mani in hei ATL kan ti atal tinkering laboratory a chuanin apoi mo ber chu do it yourself kan ti ang DIY kit ang chi ke mani in kan lo in hai kwa ka no pang te po in zirtir tu chuanin kan guide ringo ta ma se no pang khan an tin na sa an mani khan an in hai kwa ti na ni chu an tui ve shim lamem no pang ho no pang hi atui tan lo chuanin ti mai chi ni lawa ti mai yang I a chen chu an ron tui chopa mania po example pakhat mai a chuanin no pang pakhat hi in ti siak na khan tel tir kha ka du sia chuan ATL no pang ani cha lawa khami kla pa khan atron tel ve cha lawa ma se I tikhan lecture te kan han pe ka han ngai to kha chuan miss ka tui don riau me aron ti mai ma se a chen kha chu I an ron tela an tui lawa miss ka bang le me don chu mi danga chang ka kal le me don te an tia te ang kha chu an ma nin tui lo chuan I han ti sham kha a chi lo ATL a chuan an ma nin an tuya an lo in hai kwak ve an lo in zon ve lo chuan in I a har sa an tan chuan ani le activities shang in nei kha kan activities hi hei inti siak na te kan tel ve china I Children Science Congress ha te po ma in weather monitoring station ang mo a device ang kha kan lo siam to a khatyang ang chi te tin inti siak na po 3D modeling kan siam te po te an pakhat na te kan nya chang chan tin career exhibition ha te po best display ang chi te khami mang khanin display te kha kan ba siam ve china khatyang khanin activities inti siak na te po kan tela chu me ba ka jang pui model chu kum sang ni som ni pathuma khanin kan school hian thul kan nei ani thul kan ti chuanin science exhibition te career exhibition te chu me ba ka hei adventure zip lining kan ti ang chi te food no pangin food club hawin e to ran lo siama tikhan I khata ang chi shang art and craft hawin until siam chwa te an ron pho chwa ka painting te le craft shang te po mi aron visit tu te khan le thei tur ang kha chu tiang ang chu kumsang ni som ni pathuma khan kan lo nei to chu ta chuanin kan project shang te kha kan lo display ve ni chu mi hun kan ti huna po som ni chuang vel kha project display thei kha kan neya chung ang ho chu kan activities chuan Friday tin chunuwa chan class kan la ni mai ani le tuna batch how hi exam ngen ne tuna hian mi som ni le ni nga in car vel an nya I achan chu lut le chwa khi an om ve reng ani chu in man chana rei to em in school a hian kha January sang ni som ni pahnia inauguration kha chu kan nei ta chuan September thla in ti sak na kan tel ngal ta sang ni som ni pahni changin ani chu kan ti chan hey zirna le khabu pia lama kha in kalpui kha he no pangtam tak chan an lok pui don ti in mu chianga nga chumi pia lama chan he an ma ni an lo seilen an lo chanlena an academic emo ezun na ko nga te po pui thei tu tur thil chatak ni nin sia em he thil he acha don rau in kan sia cha kan ti lu tu ka ke ni phei chuan amai ro chu an academic line a khan le khazir turan nei ve chu thawa full time in an ti thei lo lai te hi apoi kan tia tu aya hun tam zo khan nei thei phei la chuan in no pang hi
thil siam chwa tu na han nga zokin karinga a chan chu Friday chawa kan nei ta dar kar ni vel chau I voile khata tuna kan thil siam ang chu coding ngai te nia ten electronics thil tam tak ani wang khanin voile khata siam chwa vek thei khani lo wangin I enge in char zau te ti dan te khata ang zong zong ngai wang khanin I hun tam zok nei phela chon an chang kai pui le zwa lang tuna purkot po he unreal ruwa thil shat chak na thin lung te kha tu ve a Hey, when I had school in a mine lag na ETL chang in tis yam chai is at MCA peti kan no sha chu hela hang a call oma mi somte hian minan shil fia se enge ani ti de po kha sha chana cha kom oh he I ama kan lo kan sei to ang khanin kumsang ni som ni pani khan in ti siak na a khanin Children Science Congress kan tel pui to ni hembi model cha hin ni lawa weather monitoring device system ang khan kan tia chan chu ta chan temperature te humidity te heat index chau a detect thei khan kan siama ma se anuwa kumin kumtir lama khan he kan chan te ti bel na achang khanin tunlai khovel anga chan hospital a te abik takin ICU wa te I natna in kai chhon hi tam em ti thom te kha kan shan ni I pneumonia te po ama kai me lo ten lo kan kaya ti te chan chu ta chanin I thok tu chen khat te po khanin research te an chak thu te kha an lo soyani chan chu ta chan ama a kan lo siam to cha kha upgrade ta ila develop plek ta ila I research purpose tan achangkai om manget ti kha kan ngai to ta a chuan chuta chuanin kan han ngai to hnuwa khan hei alo chhuak ta chan hei hian ati thei chu hei a minga han Hospisafe ti kan han bo anga a chan chu hospital ta na kan pek tur ani wang khanin I internal air quality monitoring device ania IoT based IoT kan ti chan Internet of Things kan ti na khania chan IoT a chanin hei kan mun internet manga kan du na mun changa I data kan lo read thei na turatan khanin I ma kan ti masak zok kha soilet zen hinga ya ama kha chanin I laptop pa khan in display ringo ta ke manin kan save chop te khangai ta ni kan close chuan bovek ang khanya ma sek chu embedded system an ti ringot khanya ta IoT kan da til to ta I Google Sheet a data zong kha lut veka chan Google Sheet account kan nei chan kan phone a chang pon ta phaya po foreign po kalta ila I khambi a reading a kha kan a room I temperature te ho te kha kan phone a chain kan lo infect thei ta chuan sensor hi pahni kan vo ani pakhat chu SCD40 le SPS30 ani a chuan hei hianin a detect thei ho chu parameters ate na ang ate fung pasari ang kha chuta chang carbon dioxide te temperature humidity baka particulate matter chi sang chili 1 te 2.5 4 le 10 te kha hey 2.5 le 10 hi chu mishing ta na hlom velu tuka particulate matter kan ti chuanin bora ka thil leng te liquid droplets te poni theya khang ho kha I atam chuan kan lo hip lu ta kan shisel na atan te khana changkai a chalo theya asma nei tan phei chuan a holu tuka kha tyang particulate matter level a lo san khan chung ang jong jong chu I research purpose atan I room te hospital te ICU te khanin natna anin kai chhon khan heng hi affector ni angem ti anjir chian theina atan khanin chu kan lo siam chaka minga han Hospisafe kan ta hi atangkai don hle mai nyo kan changkai deuh tu ra chan kan dei sia changkai deuh pon lo mang se kan tia ke mani po in chu he tu nang lai chuan tun ma nan na kan shat tam lo Mizoram po kan ton tam lo hiten in kai chon thei thil tam tak hi om to chu me chuan ani rengem kami room atang khan an kai rengem ti kho samde tunan pani in peta ai tam po hin la demand zel meng a hospital dang po ya an demand chan kan siam sak thei thawa amai ro chuna hi chanin I asian so hi atam ve dewani I manpower te khatyang song song chut tel lo le thiam na te chut tel lo phe chanin sing chuang fe in kan siam ve a chuan pakhat le kan soi du chu a khola sensor kan man te hi industrial grade vekanya etia a demo ang mo khol demo tur ang me khan ni lawa in the industrial grade kan ti chan industry po in chumi atan chan mangse apoi lowang anti tur ang khania chen phe hi chu India rama mi kha kan du lawa US mi te kha kan cha te khan khatyang ang khan kan rem khom ve ni chu I
a teacher in charge ni na ang po in hetia han siam chu a hospital kan nei len minan han mang tur chu ilim le veng vang anga lim khop mai I a ha thang via dik tak chuanin real rules sen na tur tam taka oma ma se hetia achievement kan han nei kan school tan pon abik takin Mizoram tan po in high school achanga hetia ang kan ron develop chak thei kan lom ka ha kan ha man kha kan telin kan sha kan lom lu to Mizoram tan po mi chat na tur ni do na chan chu ATL mangtang kai tu atak taka practical lu tu ka mang tu ini ti halang chang me ma kina chang sok te point no pang te po kan le ko manga te ro ale kan lo me Ekabula hian pu ming sunu headmaster government Mizo high school la chua voina hian ZMC in Asia high school ina an laboratory changan siam chua khol chatak mai chu hlana nia chumi chungcha chuan in komna kan nei dona ma sa in chunglam kan soima chuan government Mizo high school hi kan shat angin Mizoram high school mas saberani chumi chungchang te po chu akhu honnan I akal phung te hele school chanchin shim kha ma hian soidu ane chinte toifel takin minan shin se change le kalome ama soin zonet sunga lom thu ka soya etianga sikulina kan thil siam chua ZMC kan present me ron cover sa bangin lom tu ka soya zonet chi bai ka bu kan chu ne government Mizo high school hi Mizoram high school din masak berania February ni som ponga sang ka ko samli pali ya khan mission veng wele hola weme ni lovin wele hola din tan ni ya ta tang chu sang ka ko samli panga tu na school muna hian anin sona ti chuan kum sang ka ko somnga khan Assam Sarkar noya provincialize ania so tatangin sang kazakwa somnga le pakwa class 11 hongin multipurpose school ti alo ni le a chumin huwa chuanin kumsang ni le pasari khanin higher secondary school pangaya nilo sang kazakwa somko paruka higher secondary school upgrade ania sang ni le pasari khan separation of administration setup high school le higher secondary Mizoram Sarkar in Siam Khan Afrangin kan le ta ni chuan tuna hian government Mizo high school hian class 9 section pariat class 10 section pasari kan neya zilai no pang hi atlang pui thuin zariat somnga section khata hian kan la thina zirti tu hi tuna hian somthum le pasari kanoma nan teaching staff hi pali kan neya kan zirti tu de wok lo thi sang khop mai chuan thei to pin tran kan la kan school hianin ama bi ten thei top chua an local pui to angkha tuna thoklai te po hian chu tiang chu chun som zel turin tran kan la me kani ti kha ne mai sela athange hei voina hian in science laboratory changa in siam chua Hospisafe chu hlanania curricular activities le co-curricular activities sang hi in kalpui na sa ni di kan sia chu engtiang in school hian ruwa man na in siam chin Headmaster tan hian ruwa man na siam thiama har sakho maya zirlai no pang kan tama tin kan zirlai hau tak bok sia academic curricular hianin result thani kan duwa chuti rualin zirlai no pang ten an zir thiam na ngot nilo practical experience an nei hi kan du sak bok sia chu wangin CCA hi kan kalpui na sakhop maya tuna hian CCA kan kalpui lian deuh deuh te chu games and sports hi chu a huam zawa khabe pa ka han NCC Army pai ben ti hi kan kalpui na sa hle boka national level ate Eastern zone ate loman po kan la fo thina ni chung ba ka chuanin eco club kan neya cultural club kan neya tin music club kan neya food club kan neya adventure club kan neya NRG club kan neya chess club te po kan neya tin art and craft hi kan kalpui na se mema ni kum po khan intact heritage national competition a pakhat na kan lani India rama tin khang ba ka khanin vocational course hi kan kalpui hau tak mema Mizoram Sarkarin ITN ITS computer zirna kan ti hi min pe a lab thatak min pe a chu ba ka beauty and wellness min pe boka chu po chu kan kalpuya tin ATL hi kan kalpui na se mem boka chung zong chu routine set tur chona boi thlak le tu kani kumtira admission kan an ti fel che hian kan zirlai no pangte hi akhoi activities ange anom du berti
an mani kan thlan tir veka ti chuan teacher in charge kan siama Friday afternoon a piang hi et chumi CCA ti ra huna chuan kan hmang ta a kan in set fel nu chuan boime lovin Friday chu nu a khan teacher te kai hruai na hnuaya an mani ti na tur hmun thewa khan an kal ngal top maya a ban hun kha chu teacher te thu ni to a chang len thim thaka so tiang vel chu CCA kan kalpui dan tlang pui chu ni e ani le zirlai lam hian nge an dun sun dan chim shima hi chu an mani du thlan na an tuina berakalan nia music lama kal chu an tui e me ma chu tiang in computer lama te tin beautician lama te pon nia nam lama tui tak te pon lo oma zai pola tui tak te oma tin devotion lam Christian be shram pol kha thatak in kan la kalpuya a thenan lawin kho ma thenan lama enga mo cha hi chu nui za thak zok lek thin ni chu ni te ber mai ani chu chale mai no pang than lena an lo pui thin zen ko nga heng hi thil tangkai takania school dang po in an kalpui na sa ni ti kan sha I chan anabok ani ti chani nei voina call kan in hlan ta Hospisafe hi eng ti ti aron siam chuak nge ni ti la hi kan chi chang chang a bul chu atal tinkering lab kan han ti tak government of India in niti ayok aron din chuaka chumin hoya chuan atal innovation mission karon din chuta emi 21st century India mathira khanin science and technology lama high school level emo ai niama tang hian na sa taka tan la ngai ni ti kha policy lian takaron omta chuta chon van nei thlak takin Mizoram sikul som ponga thlan chuania chung zinga chuan kan tel ve a technical problem awangin ke ni page kan set up lok theilo nge nge a tin a sum sen te hau taka chuti mai in sum kha kan nei bok si lawa kan theida na angin tron kan da a kan hanin set up ta a ti chuan a room hi an du zau khop maya square feet sang ni an du a chu tiang chu ke ni pon kan clean chi lawa khamia tan khan in financial support infrastructure bot saina tan khan eng ba min pelawa sikul in tum pek turania kami kan set fel nu khan an ron entika ti chuan a material chu min ron peta a kum khata noi som hu kha initial stage a khan min pe a chu abung ro vekin min pe a tin kami bung ro min pe kha helaya science bung ro kan han ti satli angot hian ilawa technology thar entinan 3D printing te hi tun la re mema 3D technology kha pakhat na nia adot le chon robotic science kan han ti ang chi khatiang ang no pangten an zir theina tur kha material min pe boka tin tuna voinia ZMC a kan hlan ta Hospisafe kan han siam chona chan taka hi sensor ti kha soimela hriat na big nei ti te pon soila kan hriat thiam karinga kha mi develop na tura kha aron tel bok ta ni chung chu hei kan ATL in charge Dr. Islardin omi kan nei hi kan van nei khop maya ani hi helama tui mi lo ni bok nen ani kai hroina hnoya le ei Mizoram Science and Technology Department kan neya chumi hnoya chon mystic oma ti chuan enge technical support kha kan deal boka ke mani rengot chuan hetiang ang thil changkang lo tu khan develop ngal ngot kha kan theilo bani ti chuan Science and Technology mystic chunga polom thu ka soya chuta chuan an scientist Dr. Joela phal takin menon pe a ani tanpuina zara te po kan tilo theilawa hetianga Mizoram the first of its kind ti poila tila dikin karinga kan han siam chuak le ZMC kan han present theita hi ATL kan nei wang kha ni a alom khop maya hei hi ka soi to ang khanin kan han set up fel khan eng kim kan ti fel khanin khati hun lai kan education director pu James Laurin chana khan ni somni pasari thakhat sang ni somni pani khan kan ATL room hi official inauguration kamin nei saka chumi atang chuan thei top chuin kan han kal chho ta zelania voin ni hi kan an thleng ta ni e alo mong khup mai hey azirti tu zirte tin a khai shwai tu he ta alu bera zirte hian hi kan tui zong anor kal tu ber kha hi inni don se chuwan chani nang poin henglam kong zong hi thalai zirlai te tan chane mi ngai leng ti kha alang chianga hin chumi pela ma chuan he henglam I tui pela ma hian e service ung chang shimshima engemo han soi du a ommin karinga chu chumin shil thei chuan ni e hei ke hi thiam na bik po nei lo hi ti hian high school headmaster na
กุมสมนิปลีกันนี้จังอินกันทกะตัวนั้นเห็นกุมสมทุมปลีก็เรา complete เวทเร่งมายาสังกัดกวสมโคเลปัญญาบริษัท deficit high school อะกันนะสุมินัว government merit high school อะสังนี่เลยปัสริกุมตีระก็จอยนะแต่จังจน merit high มาโบ high school อะสังนี่เลยปริยัติจุนนิสมนิปัญญาขันก็จอยเลยอะสุดแต่จังจน government merit high school อะเฮียนินจุนนิสมปกัวสังนี่เลยสมปกัวขันสกัดรินมินดาอังินก็จอยเลยตาอามาก็เรา experience ตัวจังเลย government mizo high school มินหันตาจังสิเฮียนเกี่ยมาเฮียนสาวนัทารีเราช่วงนั้นสักครบไหมอ่ะกันนู้ปังที่ที่นะฮีโอมันนี่ที่ขมูนารีตัวอามาเราสู้อันที่นะอัน talent เลยอันเทียมนั่นเตอันตัวนั่นเตที่ปุ่งตัวเฮียนิน resources สิกันในชัดโตกเราทีนั่นนี่ science lab ว่าเตปกันหันเนี่ย material เตปมินหันเปียมาเสดูถูกให้สามเราทีนะ ATL กันหันในตัดเสียเฮียนสาวนัทาร์นัสตักมินเปียซูมีเอ็นกอลเทียตู้ตูจิตตีตู้เทียมระบีกนี่สุรการิมินหันเปตาบกฮีเฮตียงดินมุนกันนั่นเขียนเทียนะฉันป่วยหมดตักซูนี่นี่เฮ็ดมาสุนี่อังซูนินไงตัวนั้นเสียมเทียมเตหระตินซุ่มเลยไปเสียงไงทิลตั้มตะกะเราออกมาส่งว่าพอชวนมิโซรัมสุรการสกูลเอจูเคชันดีพาร์ตเมนต์เฮียนที่ปะโต้บินจันปุยส่งวางชวนแห่งโลตินตะปุยกันเทงอันนี้ติเตกันหันสวยหลังเตลดูบุกันนี่กันดูเบอร์คัจูเฮ้อันสวยฟู data driven policy making คันนี้โดนนั่นนี่scientific data มังอินรินทูนี่เราวินที่คันนี้ไม่อะที่ hospital เจ้าเราพูดอย่างหินมังนัสอาcivil engineering ละมาแต่ปนมังทรีนะ air ventilation ทราอิงติงกันเสียมัง research paper impact factor สร้างตักเชียร์ตัวรัตมันนี่ให้เตียงเบเชียนdata รินทักอันนี้เทียวางคานชวนินเนี่ยให้เกจุ่มพิงคานกับเราปุยะอันเทียมเราไล่เองโมไล่แต่กับเราสิเวทุกคานเนี่ยชวนินกันสวยดูจูกันให้ microbiology ลำปังคานออกมา research กันติดานตัวตักขจู modalities กันเรา work out เช่นต่างๆกันเองbiology ลำจูก็เรดอนเรามาเส data analysis แต่กับเราปุยเวทเองกับปน statistics ละมาแต่ที่ชวนกันเมมส่วนเดียวกัน finding เดียวไม่กันในเทกันเองตัวเตโมตาน research paper เจ้านี่เราวิน policy making ตานpatient care เต building design ทั้งอินมินพูดเทกันเบสยาชวนเรามุมครบไม่ส่วนกันนินบุลตันนาเนี่ยให้ช่วงให้ call ดัง electronic part อ่ะsoldering เห็ดเดาพอหันกันละติดูเจ้าเราเห็ดทราวิลทัวนักกินอากันหันติดชินังorganic compounds detect ให้เต aerosols เตกันติเจลังส่วนอันนั้นให้ทักขัดกันรันส่วน data เงี้ยมุจัดกันเนี่ยกันติดชินังเองกันมาโมเบลขมิ้นจีรขานินสารเตขานินห่วมตัวรักง่ายupgrade นั่นตัวค่ะกัน director เตปอมาผู้ชายเตปอนละดีลดูไม่เท่นักกินสกูลลำเฮียนินขมิ้น development นักกันติเจลังจน data ชัดเทียงเบอร์ตามเทียงเบอร์ที่ข้างง่ายกันสวยดูไม่จูนี่จินักกันมีกันสวยตัวเท่าว่าเซนเซอร์ฮีsemiconductor อังจีเพย์ฮีจูยาฮีมากันส่วนวิวนักกันละสังตกแล้วว่าจงกันมาม่วงฮีกันมุทัยเราที่ในอินเดียละมาตัวนั้นมีพอ US มีกันจานี่อามัน US และอินเดีย relation ชัดเราไล่เรานี่บอกเน้นtariff custom duty กันจ่อยค่ะ call มันไอตัวเดียวโทแต่หาเรานี่เว้ยบอกว่าโม่แต่ยังได้จะกันสวยไม่นี่จูที่ยังเวลจูนี่ยังพอนี่เสas a scientist ยังก็ perspective ชวน data driven คันกันเตียงชวนให้มีทีมตัก microbiology เลยปะทบกันเนี่ยชวนนี่ให้มี parameter ที่อันที่นั้นกันดูครบแล้วว่าดังกันดูจนเรา identify ตัวละจนมี detect ให้ VOC carbon monoxide กันดูจนอาสาเกตอินทิเกรตได้นะคะเองกันเรา work out ตั้งstudent เน้นก็เทียงกันเรา guide เวเจลังชวนสวยตาอังคานินเฮตาบุลกันเจนโมเดลเสียมิละจน hospital ดังเตกันละ replicate ตั้งอันมาโมเฟกโดนะทินเนี่ย research paper ก็นัวละอาตมครบไม่ยากเตียงฮี problem มันเราตกนะซาอันบิกิน pandemic ไล่เตคันจู contamination น้ำดันเตนี่จินักขันเนี่ยอันสวยมันเชื่อเลยว่า room ชุ่งค่ะกันเราเอ็นชินไหมคาร์บอนไดออกไซด์ level increase ดันเตค่ะ
ข้างซงอะค่ะให้เสียลินักกันฟีลเลี้ยมเราค่ะไอ้ดำเราตานชวนทิลซีเรียสสักลิงพัทยแต่ค่ะเราอมโดนะเตียงเวลคานี่ชวนไอ้อันตินาซาตัวนั้นพารามิเตอร์ปัสริกันที่ฮีสแตนดาร์ดชัดตกฟิวนี่world level research พวกกันเอ็นกัวละมาเสียส่วนขันเราเช็คสละเฮลัยกัน microbiologist จนอดังกันมาโมค่ะกัน work out เจลังdata ดัง generate กันดูหุ่นparameter กันดูดังค่ะกัน integrate เจลังสารเกตฮีขลายขานี่ชวนmaintenance contract ก็จูอาเซียมตัวกันเนี่ยฮาร์ลวะชูฟังชวน defect อมจน in phone ไม่งั้นสารฮีนี่นอนตีร์ไม่โดนมินติโดนเนี่ยfix ก็จูฮาร์ลวังเฮลายะเล็บปันในช่วงนั้นน่ะชวนไวรัสมาจังเขาข้างไงเราเวียให้มีชวนเฮลายมุนเสียมันนี่วังคานินติดไทยไม่ตัวละข้างไงชวนนินให้สารเต้นมินริงโตก็มินนปุยรอนเตียกระเทียมน่ะจุดเลี้ยงวิวมาเราจุดเนี่ยกันเสียดังนั้น contribute เทีย opportunity มินเปเตหักกันโลมาชวนนินกัน relation build ตัวข้างไง research community ทาร์กันเสียมาข้างไงท้องน่ะทัดกันเองresult ทัด scientific product กันในตัว scientific research ทัดกันในกับ base นี่ที่ข้ากันสวยนี่จุ๊บรู้ไหม